Sigurno ste mnogo puta čuli na medijima ili pročitali na forumima i portalima o zlatnom dobu Titove Jugoslavije. O mnogim tamnim stranama tog režima se dugo nije smjelo pričati. Stoga smo izabrali za vas 5 dokumenata od 1000 koji su danas dostupni, a koji govore upravo o pravoj suštini, o totalitarnoj vladavini Josipa Broza Tita koja je počivala na nasilju, na sve prisutnoj ideologiji i kultu ličnosti. Goli otok je jedini logor na tlu Evrope u kojem su se vršile prevaspitavanje političkih osuđenika. I to su radili osuđenici međusobno, tako što su podvrgavali jedni druge strašnim torturama i batinama u režiji OZNE. Na društveno korisnom radu mi nismo samo raskrstili sa bestijalnom antikomunističkom propagandom Sovjetskog saveza i njemu podređenih zemalja, nego smo smelo i beskompromisno prešli na put istine koju neustrašivo zastupa i koju komunistički brani slavni centralni komitet na čijem čelu se nalazite vi, naš veliki, voljeni druže Tito. Posle Drugog svjetskog rata režim je hapsio mnoge ilegalne omladinske grupe i podvrgavao ih torturama, hapšenjima, neki je bio poznata je grupa Borislava Pekića, a jednoj takvoj grupi pripadao je i Savo Popović iz Obrenovca. Dragi moji roditelji, nemojte da se sekirate, jer, hvala Gospodu Bogu, ostaju vam još 2 sina. Ja sam osuđen na smrt. Nemojte da plačete, budite hrabri. Posle Drugog svjetskog rata mnogi ljudi su streljani bez suda, među njima je i mnogo nevinih. O tome da su se partijski aktivisti i pripadnici službe bezbednosti dokazivali upravo u streljanjima kao pravi i pravoverni komunisti govori sledeći dokument. Na likvidaciji isprobavamo ljude, jer je to jedan od najboljih načina koji stoji na raspolaganju. Njegova odlučnost, revolucionarnost, beskompromisnost, mržnja prema neprijatelju izražava se tu najbolje. Ko ne može da ubije neprijatelja, taj teško i skoro nikako ne može biti komunista. Dobrivoje Vidić, užički komunista, kasnije predsjednik Srbije, traži da se strelja Andrija Mirković, čovek za koga sam priznaje da je činio mnoga dobra dela i samim komunistima. Zainteresujte se za slučaj Andrije Mirkovića iz Užica. On je opasan zločinac koga treba likvidirati. Inače, izvanredno vešt čovek koji je učinio nesumnjive usluge mnogim porodicama partizana. Najvažnije otkriće bili su otkriće brojnih knjiga i spiskova streljanih lica. O streljanjim posle Drugog svjetskog rata bez ikakvog suđenja, nasuprot uvreženom mišljenju da nije bilo tragova, vođene su precizno knjige streljanih i spiskovih streljanih koji su pronađeni u arhivima državne bezbednosti. Mnoge ukorečene knjige i spiskovi sadrže detaljnu evidenciju, gde pored svakog imena stoji ime, prezime, zanimanje, kratka kvalifikacija, DM, agent, narodni neprijatelj, neprijatelj današnjice, ko je uhapsio, koga je isleđivao i ko je presudio, to jest likvidirao. O ovim dokumentima koje ste sada videli, a koji su izabrani između 1000 takvih dokumenata, nećete moći ništa da vidite u skorije vreme na glavnim medijima. Iako bi ovakvi dokumenti izazvali pravu senzaciju u jednoj demokratskoj državi i ovim stvarima bi bile posvećene mnoge emisije, mnoge tribine. Stoga mislite o ovome što ste videli i širite dalje.